Kāre e kore e tahuri ana ngā whakaaro ki te hauora o te whānau I tēnei wāhanga o te tau. Nā whai anō te haerea mana e peha ki te toro I etahi ratonga hauora. Te taha wairua ko te taha hinengaro, te taha whanaunga, me te taha tinana hoki. E ai ki te nahi a Ruth Shortland no hauora whānui. Ko tahi kei waho I te rua o ngā tāne Māori ka mate I te mate manoa I mua I te 65 o ngā tau. Ko tahi kei waho I te toru o te ira wahine. Ko te mate ki a tātou te Māori ko tātou kai, ne? Te āhua o tātou kai. Te nui rawa o ngā kai, me te momo kai. Don't smoke. That's probably the most important thing people can do to protect both themselves and their families from all the sorts of diseases that are caused by smoking. E ai ki a hauora whānui anō, ko te Māuiwi tuarua e ngau kino nei I te Māori, I roto I te tai tokerau, ko te mate pukupuku. Things such as having a good diet and regular exercise can help to reduce the chances of cancer. Nō reira, mea nau, kaore anō tātou ka taunga ki ena momo kai, I mau mai, e ne a tau iwi. Hei arai atu I te mate nui o te mate pukupuku I roto I te tai tokerau nei. E mahi moni ana te huipere o whāngarei ki te whakatūwhare hei whakamahu I te hunga e mate ana I te mate pukupuku. 3 miriona tāra te hiahia I roto I ngā tau e toru. Ko te Māuiwi tuatoru, ko te mate huka, me te mate momona. It comes down to a good diet and regular exercise and not becoming too overweight. Hoino, koe noi kore noi hoi runga I tō tūru e hoa, hare ki te hikoe, hare ki te homaena mea kato. Me tirohia anō tātou ki ngā mahi o ngā tupuna. Ara ngā mahi a rehia, ngā mahi tūtaua, a kapahaka e nā mea. Ko te rongoa Māori nui rawātu I roto I ngā ōhaki a rātou mā, ko te whanaungatanga. Mana epiha, te karere.